akonya na ankasa wate so no kwesi gold so etidi entina omo obi di sika beto asante ani monyam ene hwede asante ani monyam aye monhwe free kwasia ba we etidi asante ani monyam di agoro na mu wiama be ka kire yesi emebumo daddy ultimate certificate with double standard my you me see Dadiesoaba Hene ye ma 3 months say yantua ye be force wa wurema hu de o se wachi me donyame mugumu wani mu asesa dey asantefo mugumu ma no den asantefo no kati lumba ewu mo na obo mu din wani nyemu kese obi antimi Akosua Brempomaa nyame ba tua mu nyina mu ka kwajo bo so aba mu kokko se e kwa afini enti mo hwehwe ne body mo ana mo frɛ no kwajo ya do kwajo say yo mo hwehwe mo ye nipa bonefo nyame ba tua mu nyina mu ka na wo Dadiesoaba Hene de wani guase akyen we wo wani guase akyen we wasi ampanyini so aso wani maguase we babo audio ni awe wo letter no na obi an suban no jimi a wajimi ani kohwini ne sansani enti kosuara na etwa ma bedi no kokko owura na etwa obi a wo area bia di bi kwase kurasi ni bema kwate so kete jimi meza babo Dadiesoaba Hene na numa asem kwase afa Ghana force ya jimi o kwase aba afo jimi sa kwase ade a wo hu bia so ya de fon eno kwa na jeso ye ni pa fon no wasi ampanyi ti se wo ba fo wo be fa ye si ejimi me ba bwana no asem no a kire mo muntie enyame na America uni twini asiri wate enwe mu siseye yenim se edika ba na nanum ana mentankese a ebe mu ba fo wada me yemfa mfiri ho na yedi nkomo se nsem be na ba mo nimu a motena asefa lumba yi esiseye ho enye mense na ka chom so mo nkono mo samna enne ya wada yi aye mense na ka chom wada roma sabi ya ba ebidura wahele be ba ebisi foma yidu onti foma yidu ya na mdumba e people listen to fast to watch and semsia ubenya mu ntire mu Abusua for Elementary Palace via its official mouthpiece of Nsho Radio has released a statement disassociating themselves from that Lumba funeral and in from Muse Basho Babayara Sports Stadium 13 December Saturday Abusua for mention say Mambo Omudi Embata that Lumba I'll give the details of a sema a statement and also Ukopimu Accra High Court now and that's some to that Lumba immediate family Omakopimu court of the Abusua Panyin to park cow bank and a transitional home Accra Akopimu. I want to be see for Tebra Crow. Name the iron for Nimpe for the catcher and say, Abusua Panyin, Konakoya way. Yet try a statement that, Monsieur. But I muntie ba for no asem wa wai. Wadama the Biabo there. Boko Mafo no pay your fewa anybody bia and sensibly and social media efa a chance kondifu Lumba eye na ye hu siseye yenim se edika ba na nanum anamentankese a ebe mu bafo wada me yemfa mfiri ho na yedi nkomo se ensembe le ba monimu a motena se efa Lumba yi esiseye ho wada ma echeki fo na yo le se ko be do se Akosua Panyin and Abusua for Akoyo mo siseye ese 6 December anombe Lumba yi the honor onwane ofase Brempomaa say one that ka good so say so amya na jumu a adikum kodwo ayekasa Lumba so to for that say ka good so and ba na just for you that am na tijum ti e pra so no say enche yi so that and bamno okagu Akosua Panyin so ti manu enya mo amane ni yi mo ade de koto here so wo de achi ti ba ba no betna asano na o se yeji si mo nta masem e mo nta atam de fi na yi fi no ni ti mo ala ma America se onu de obodo wo ade kum kodo aba so ye otosi fofo na bi ya pa yo aka se otosi no mai bi beta so ameto obodo yo mo aka na bi ti ma na no ma ne pe pa na so no e di ade fe and the moment I watch it at home, 13th.
Bobby to one of the show with the back. You know, now to celebrate, I'm going to be quiet. I don't know what I'm saying. I don't know. Or say, oh man, I want or be my reason, or Baba my reason, Kuntia, or train who flew my Abusua Panyin quiet a year, no, maybe so be a tea. Or the Papa Chief, flimsy excuse, our brother free other canceling with. It's Munti any reason, no. Now, if you motion a letter, damage, you know. Now, if no, Asante for who say, and now dab you, baby. And now dab you, baby. Now, young chain. I'm a beer for Asante Sam. And I'm a Lumba was woe. Me donyame. It's what was searching, no. What was searching, no. Social media, the other power. Me donyame. It is a bad war. Young tuna fraconas because on the young hina. One man Sante this year Funa Quaira. I could bomb you on Cramam. Yabasaba Saba Yabao. Oh, see us about. Mobile friend for Kata, so a damage control in house and Yakupan say, Mama. The catcher must see two zoomy and send we are Moboa. Moboa, Namutubi used to change you. Mutubi is Benamo. Muya Nipau. Nimonyam Shen and Yakupon the Shermo. Now, Musa was showing Nimonyam what Jimia. Konakobus and Abukatreza. Yakupon was showing Nimonyam no Musa what Jimia. Qua Nakobus and Abukatreza. Quanakobus and Anias. Kwade ko bisa Ananias no o me ka kire mo mo na ye me mobo Asante Ahemfo me say mo ya me mobo if you say the way mo akasa mo na nanom nsamanfo be sori atia mo no enim guase na mo dia be kan konwa no e be mo wanwa hwe na mo ka se be kata su mo aso ye wi ade menhia de ne beto a ne abusa nipa na ne din wo so ne se menhia frɛ na ana ade na menhia ya fa ho Yama yakata sumo mwaso. Lumba funo no. Mobetire Brempomaa baby ehye mi donyame se. Mobetire baby Lumba funo se. Asante Ahemfo. Mo amobedi akira ye de kun Lumba. Me na me ka kire mo. Se mo se mo yi mo wafuru na mo ka ho de a. Se mo boa mo yakohwefo de a. Ene wa wo let da machi ye ready. Se wo be hwehwe ma boa ye. Ama Asante de hye. A ye tibi tu kwan. Ekọ Canada se ekosia ye na namo nyina. Ye ba manhia be so no. Ye mu tibi for ya adwene ni agoro. Dabi. Asante no ya den tro na chechire ya ekiachi wo pemso se tutu a wodi kan akwahye seshiels no eka Asante guyo etianye ne ene ya ma wo ba fo wodi wujimi akofa Lumba funu semaba aba begu Asante ani mu ase e ka kire wo play enye play fa to so ya Hene Panyin o wo ya wo chia me Panyin o wo ya ban na nyuma se we hu bia bomodin na start pe kwan ya mo be fa so efiri se ba bia du no bia twema mo ya twema mo da social media na nyamo de ya social media no enyamo de ya and we will talk to the international world as well. We will let the international world know what is going on in Asante Kingdom. We cannot we will let the British government, we will let the Canadian, we will let everybody know. We are giving you people 3 months. We will petition everybody, including the UN. Yeah, Asante for me Asante ni odi na na boy no. Yes, say, yamo pia fantro. Enfa ni guasia mekan na din. Tibafo, you ready to do on so. Kwasia. Me bona no asemi nya wie muntie. Mo ka sia jimi ho. Mo ka sia jimi. So am to tuntuma ni Ahemfo mo live free wo Kumasi ho. Mo live free. Tonton sa sidi free. Bibia mo fa ni free. Money sa bread ye ko wi obi funu free. Ya twema mo fa funu ni free da. E funu no mo de Brempomaa funu be ma no akohwefo. Anyakopon ama mo asase to so asase a gold but sa bibia wo so na money sa bread ye na mo nim nyansanti no. Matimi akoton funu. I obi funu ayira ene mo letter da so. Nyame na be tua mo ka. Yare ani adwo na be bomo. Akohwefo asansa fo mpanyifo. The whole world will know what has transpired in the Asante Kingdom. I swear to God. The whole world will know. We are giving you people 90 days. Bring us the results. And yes, sir, we will add all these up and build up stories to BBC and everywhere. Everybody will be so much interested in the kingdom of Asante against that Lumba. How they treated their own. Mo ka se be dia bro ha. Mo bia do ba ya kata su mo aso wa Asante won.
eti me say wo ye ohene panyini wo ye ochiame bi wo ye hwan na ni mu bia me say ade se kwaku Kristo awu me to nyame de ane mo be ye de ade social media ne be ye mo Because you have your letters, Aqua baby, embassy beer, ya Santefo, ya soon, ya be pictures in our account, and the dance here. So where they are boya so. Dabana nipa funu yira wa santimem. Dabai, I imagine to say no correct. You imagine to say no correct. Okay, Jimmy. Esuafu anyane o, esuafu anyane. Me ka kire mo Eastern region anyane. Me ka kire mo ayi kwa no ngwa de wa hiti kura kire mo bia. Me se Lumba funu no mo de beba. Lumba funu, Dadiesoaba Hene wo de beba. Me donyame wo de beba kwasia. Akoshifuo panyifo a mabetati ankonwa so mo ya akoshifuo ye be ma akosibironi ehu se mo ya akoshifuo akosibironi kroma mo sori amone nan no eya mo kwatoto opposition bi te se Michael Jackson awu na omo aye omo de ane so onifunu ayira mo ko Britain a mo kwate se Britain ni adi hia bi awusa adai adana mo ku asantima ani mo asesa Muti God so be ya de mamu free be ya free mamu mani break dia ko bro bi funu say enkwasi ase when pani sama si wai ya de be ka no kura kire mo ya be ka no kure Dadiesoaba Hene me say wo ya ma 90 days e wa say ya ti ohene nka e wa say ya ti mpanyifo nka efiri se mo ya ti ache adai Maya diache wa Santefo penifo Maya diache Lumba funu na wai Akwashifo Esuma ya sumu bebre wa Santimamu enya mo fe Akwashifo Brempomaa se ni abema na wai oh wai Akwashifo Moya wo sense adai moya chese munya nipa o munya nipa mo akoma o munya nipa na me se mo ba yira mo ba wu mo ba tete tantantai e bi se moya moa amuna nipa bone force say ya ko Britain na ka de play Britain for top artist wu yes wa yira na Buckingham Palace obi ayedi ye be wan say Buckingham Palace letter akoka asem no adai ye na mo ba che choma santima no say na bo se mo ya na ye twema mo Lumba funu no mo de Brempomaa de ye be ma no me donyame Pastor ni ma mo kwasi ana no asem ni sinwi Ebony Ini pa no to goda o mano ayo mabusha godano o dano na pa ko so ne no do no e de fu ko no so me na bi pe ni ala de so ba ni mi ko se na mi ko se fio o mo da ma na te fio fo no o mo ba ni o ba yi enti mba da dano e de fe e ko mi dia ina isi de chere ma me na ka tiram se na mi bi ki ne de peso kana bisa peso no te yoko abusema yoko anazo duru fi abusema na dano oni ni odia wale ko oni ni odia abusema na dano ana bisere na ya kwate utira ke ke no nombe eyino kinani ne ba se dio tas na nesuma wadi asom Ghana nti yeko kwase yura me ko eso wadaroma you are from that and go to one by a ferry, which are an hour and answer. Yano, answer no. And the old news were, Madame, and no more yet come from home, and then Guasia yet come from home, so you remember 2 hours. Or any reason kwasi ampanyin no or any reason dia or the train won feel Lumba say na muntie kwasi asem o kan ba fo na wo jimi wan ka che so na me ya wati say jimi fo bi na position bi a wo Ghana wo any mentality bi e dia hye Ghana fo trim say ye de kwasi bi akosi akonwa bi so a e wo so obi ada for man ntino ba fo jimi fo say da so ti akonwa so asantemem obi a wo ti akonwa esi go bi so
asante na wote so no gold was here nyina sika twa ho hia enso anam se wa jiminti utimi ton Lumba funu e de sika hye obotom utimi ko bo Lumba funu connection e de o lete koto so wo ya poa wasi ase we ya kan ma be jan se e na wo di mpanifo ata na mo di atamu mo de mo ka che se ya jimi se ya de na me asante se mu ho na ma be release letter we e tia no ma be ka say na akokwa na asesem de atwam sa akokwa na asesem no atwam kura akokwa na asesem no atwam mo ka se jimi no kwasi a wo ba fo jimi ti se wo jimi fo ti se wo de be papa na e wo ho ache se wo nyansa bibia atwa ho ahia bi ache se wo ye jimi fo na me sin kwara na di wo mo no ye be bo bia interview a na o munya do akọ ye do atwetwe wo fam se wadwune wan na wo so kwasi ampanyini na ye say ye ma santima 90 days Lumba asem wo ma o de wo ho articles ne se ekokwa mba ready hwe you are a bunch of intellectuals so I am ready say we are about to take this to the international community me na me catch them all e bi be kwa Canada and president bi e bi be kwa no said that Ashanti Kingdom na mo kano someone in the pedigree like Michael Jackson ayira ye ko hwe ya ahemfo lete e na edi adanse ma nipa na okwa yire funu no nipa na wakoto funu no mo na mo support no hwe na mo ga so bi be twa mama na obi atwa mo na no monya ready anya mo ba kumo na mo nyina mo na mo so mo de mo anya mo ba kumo bia na mo amasomo me say asemo ye amade aba no ye be ye dede aba mo kumo na mo nyina na mo amasomo every say baby adu ya nipa funu kura mo de kwoto twini baby adu ya wode hia wo se be sie no oban mu na ye nananom heritage tira so na nya mo kobubu ba ye wo kumasi nyina tunwe se de hia wu ne akosie na bonten na mfa obi aho a ban na esisi wo na mo de wura na ye no esi wo ya dai mo ka se jimi yawo mo ka se jimi yawo bye na mo sie adehie wo mu no se ya odehie te se Lumba wu no no de emfa obi a wo ne enkoto ne ntwena bye na sisi o ya dai mo me fa asante mo no kura nya adwuma wo asante mo no kura ya de be ya adwuma entra kwadwo fosuso adai That's say mo twene ho a adan mo kura kese mo akoma na mutimo de mo nya nipa na bafo wo ya boa nkasa wo ya boa okwati size kura kese wo ya boa okwati size say wo ya boa as a zoo dobla kina na wo kwati size asi ampanyini mutie na no asemensi bra ye nya no we say say no money wo sa omu anything so anaya personal anaya gwawo mo no ya cheko every when maybe sana nkazanko o say omu nyina achi omo ti ba fo letewe dey kwasi jimi wanu asem ne boy no letewe ye dey na ntwie ba asante fu adai menti ase o sa asante kala no kire odefo bi ote na kwadeji adenwo na de odefo de odi obi funu sam ye dey Dadiesoaba Hene wo ye kwasia wanu asem ne boy na wo letewe ye dey wachi ho na wo letewe ji adanse ye kwose obi ya Abusua Panyin sesei nyame betua wo ka wo ya boa me say bebo audio we ya kofi usu disrespect or not disrespect o che wi asia mansan anya asema ma na wo say papa shi akoka wo asem tu twu ho fura asem nim wo say Yakobon mo ne magu ase wani fura ya na ade letter ko na yo say letter na ntimi bie ego owura ko to wa ya duro wa de aduro ntika bie oboa kora oboa na utu kwa osunsum ni wi a wundi wa hene ne osunsum wo say ya obo honamu oboa muntie si aboa ka twa asetem but sa audio si na obani nyina no ebe kwanya na no tumfo se tutu wo Oso omo meka won no monya adwuma eti adwuma no e na oye ho leteni bafo wo ye koshini wo ye kwasia
Asante ayini ehu sika anson. Dadiesoaba ho akonwa ho nimonyam anson. Afredu ani kofi wusu to sack. And akoka bomu ye adwuma nti ene wona aye ni chief principal witness. Nyame betua wo ka aboa adwuma be na ne kopi ye Efunuton Company Limited. Efunuton Company Limited. Dadiesoaba Hene& Kofi wusu Efunuton Company Limited. And amukobi ye Kwasia Panyin. Wo bafo internet no be dwane me say ye be tu ade so wajimi Kwasia Dadiesoaba Hene&Abusua who se Kwasia si aboa e ka twa setem audio se bebu me ena me ya de ntimi view me ni hu adaje but sa audio se na obe ni nyina no asem wei ama wan twe ho afi Lumba asem wei ama wan ka so nka Lumba asem biem uni twa asidi bafo me so ye Kwasia na ho se yantu akonwa so a na ne yanti ase o Dabi. Some of the catchers and menshia mutimi release menshia letter. Ebe ka asem chese na moboa. Eh dabi. Ane de besi mum. Lumba asem me se mokwa kofa Brempomaa funama no. Adai. Akoya na no tun for say tutu ho. Wa gender bi a wo say ti bia no me. Your phone is with me in America here. Your phone is with me here. What Ghana, Meti America, New Jersey. But won't come be a woody piano. Me tewaha. Me catch her. Me pamoncho and penifua sabi, ya boy empire. And to the yard, me my attention. And penifua, Munim Yana, Mutimifoya Nana, or 2 4 say to Nana. Opening Cassia or Hene Crow, me bomb me more as a man. Me pacho. Dadiesoaba Hene ye nieme bia ede ngwasie ebebra hemfo a omo committee ni mu ene ya na otumfo Dadiesoaba Hene jaidia wo ya no before it is too late for you as a king uma peace asomdwe ohini a wudi atam eketwa asetam ede kira busia beni Sika wajinji. Bafo, anya so wajiska o. Frida so wajiska ba wantimi anya ne hweche so wajiska Kwasia. Koshini be mai. Koshini a watimi aton. Dadiesoaba wadi nkwala wo nyina. Ebi anu o manyanyema awanye. Enkwala anu o manya abortion wo Kwasia. Koshini uwie ya no Frida se wokoji Lumba huska enu tun so lete ne da o ayenfu bebre ne wokumase enso na lete da o wokoye dansini nyame ne betua wo ka wonya tua wo ka wi wanim guasie no ebeba wi akete Kwasia mpanyini wanim guasie me se ebeba wi akete sa chan kromfo Kwasia Abusua yankopon shira obi bia emergency because man fa me fem no man chia Dadiesoaba Hene allegedly Omama usika say ye dia ubeye na say Lumba eyie no distracted uni baby esika ni free return it back because I have your audios ni nia daje me de beka wasem efi neko nti imranti ya Hene no mesramo mo modia na mo pinchen Dadiesoaba Hene na dia wo ye no o creative problem kase papa na mon kasane no tumfo nyini free wo no mon fa wo Hene asabi onimi yansa embeto wo na me kasa me board bafo e kasa wajimi a Frida beka se wajimi a wantimi anya won hwe no e free ho na mo so wajimi se Kwasia ba we ya won won hwe ne papa kura timi kasa wajimi a o kasa wo wajimi a na ye se wajimi onimi yansa for Frida to come and tell people so what Jimmy now what Jimmy nti I for what santima mu ko na olete da that's what Jimmy unya obi also what Jimmy mo mmere so wutimi di Hene esa na wo say yo asante sem no kwa no e wo say se wo kopɛ Hene ya ma akɔtwo IQ test ye test what Jimmy we so obetimi di nipa so a enye se akonwa ne beto wa na what Jimmy se baafo ane de wakodi e wo say check what Jimmy se what Jimmy na da wutim no nyansa wo mu a efunu nkoton woni a abra gold wo Kwasia na de beto Lumba funu anya asem e ka fa nkotu galam say ba for wajimi galam say dey say you na asase
Lumba funu na nya de awo wa bo nipa da na mo ade na mo ye no mo ni Nyankopon anya wo Nyankopon abo nipa wa ba wa wu mo nyina mo nim kwan mo pese mo wu amofa sokọ mo ma fa nipa na mo nipa mo no mo de na wie ya ahye mo nsem na mo boda mana ade asika na monya ade am say bu sika na monya ye sika fi mo di bi na monya no ye kwan fi na mo fa asunti na mo ne mo begu asesa no ebi se nipa anya ho na wo bo no de e de na wo fa ne funu se wo de sie ye wo de ya wajimi eti mo nwina na Nyankopon abo nipa abawi ase onipa bi ewu a obo ye obi anu obehu se Nyankopon gina wo so obi wu aye nsie no esu ya ye nyansam ye sie no na mo de mo nipa da obi ewu amosi ni funu ne yafa ye be fa kwan bi so akata so aye mo obi ewu na mo ye P1 fo ana mo ye nkwara nketenkete ana je se ahemfo ne politician ma adwene mu no eti na o man na ye sa no ma adwene mu ankasa no emu no nyansa ankasa ni mutirim efisa ade anya wo na wo boy ye de de na wo akwaye wo se ewu awie tu o beat the natural way I dey keep ade no are you people serious na ma fa mo nwadi that be nature ntwema ho Nyankopon na obo na ade no wo se kwan se ne fa so sie nipa wo a wote wo a woni mu bi se ba afo kwase yi wo busuafo wu ye no ye do mo yira ise Lumba wajimi ana eti wa obi ni Jimmy Sam we ba say yankwa adwuma enkwase adwuma we na kofi usu be kan ye na ukwaji sika se wo ye no na wo boda mana makes are likewise panimu bi a wo share kire wo ye businessman wo ye wan me say monim guase be ba wo Lumba asem we mo pa mo nsore so na mo mfa de aso twe ese no man ntem na mo nim guase edi 10 years kwa mo nim be guase ebi asa time no na wo koda fiase a efere eti mon soare so na asem we obi anu a wo twema mo ya kwahwifo dodo nyansa na munim o say for lack of knowledge my people perish eti ka wonim nyansa ka bo nsanya na obo nipa o dan kura wo ba wiase besi ye no wonim ada abewu no obubu na akọ ana waka so obi awu wo akọfa wo ade anya na boy enipa obeto nyoma wiase o ko de ne kwahye baabi na wo de wutumi bi a wo no wiase wo mo nipa da unim kwa nipa fa so home wankasa na woto no yebusa se da ben na abewu a wonim na wo de vim se metumi bi a me wonti no ye ko obi menyame na me bo no ba me by force me na kosie oboa me se mo boa o mo boa mo be kan okra kire sa conspiracy theory we dey na we dey tesa panyin sem be he etani ade panyin sem na asantifo mo de hye yamamre mu menti ase o panyin sem be ni so obi ye don tuni betina Ghana wuye owuye na asante de hye nyesa asante ni obo onyum keke wo sa de hye awodi asante Brempomaa konwa na ni funu ayira na ya nam court na afi asante fo lete akowura court o se eko support de okodi okofa funu free crime bra eko yira ye no asem we de ka na we asem we ye ka na we am pese mo kase chinchina ye nsuro mo na mo kanche ye nsuro mo ba ka no kura na akire ye nyesa mo be so mo Adai akura ni asem kura ni